I dobar dan ljudi, evo nas ponovno Croatian Games TCU. Danas ćemo malo igrati Minecraft, kao što vidite nije niko sa mnom. Idemo, kako bi nam se svijet mogao zvati, ne znam. Ajmo neka se zove Tomislav. I idemo, napravi novi svijet. Evo ljudi, nismo igrali uopće na ovom novom kanalu Minecraft. Sjećate se jučerašnje epizode Happy Wheels. A danas ćemo igrati Minecraft. Idemo početi. Ovdje smo se mi to složili. Gledajte, ovo je Jadransko more. Ovo je... Kaj je ovo moglo biti? Ne. Možemo, ovo smo mi smo na Puli. Samo malo da vidim nešto. Postavke. Ćemo staviti na kormu. Na normalno. Gotovo. Ajmo ljudi. Malo šteka. A dobro, ne šteka to jako. Idemo vidjeti šta se ovdje događa. Aj, prvi dan. Uzgleda sigurno neki zombisti. Ajde, za prvi dan ćemo... Vidio sam dolje ubijen. Za prvi dan ćemo samo si napraviti malu kućicu. Bit ćemo u zemlju stvari, ljudi. Moramo naći neka dobra... Ne, ovo nije dobro drvo. Idemo tamo u snijeg. Je, to je ljudi odlično drvo, ali ajmo mi ipak tam cijepati. Možemo pustiti se napraviti. Može, za početak ajmo mi ipak u pustinu. Vidite da idem sad u multiplayeru, ja bi ovdje pjesak tražio, a moj prijatelj su kolega na ovome bi išao po drva. Ali možemo mi i ovako, jel tako ljudi? Da, sigurno. I evo ljudi, evo ispričavam se samo malo ljudi, samo malo. I evo ljudi, oprostite zbog ovoga, smeta me moj prijatelj Marko. Idemo. Idemo nastaviti ljudi. Kopanjem. Evo. Dobro. Budemo što ovo kasnije skopali. E sad, kako bi nam kuće mogli biti? Pa za početak da vidimo gdje je sunce. Još malo. Pa će noć. Ovo. Čisto neka minijaturna, sad ne mogu zombi ući unutra. Ti skeletoni i ti momci. Osim pa, oni će nam moći ući unutra. Dok ne budemo bili malo bolji. Evo ljudi. Moramo još pjeska. Ovak sam za početak, neka nam bude ovo dobro. Kućica. To sam vidio ovo. Sam pogodio. 1, 2, 3, 4, evo. Pogodio sam. Vidite kakva je mala kućica. Idemo po drva. Na brzinu. Malo šteka, ali nije zato.
Idemo dalje, ljudi. Kako sam probio ovaj drvo, to da se pravo rukama možete, onda bi bili dosta, ruke bi vam pukle ko pjesak. Ile kakvi sam, gle me. Kakav je to čopac. Ovdje ćemo jedan radni stol. Nisam dugo igrao Minecraft preživljavanje. Kako se računa kaže. Tako da možda ću malo više se prisjetiti kako se to sve radi. A kako se vrata radi. Ovako, da, tako. Vrata sam pogodio. Vrata ovdje. Evo, čist dobro malo kućica za početak. Naravno što ćemo prvo štapić. I sa štapićima ćemo napraviti mač. Zamislite to. Mač. Drven. I sjekiru. Idemo tamo po ugljen. Ne sjećate gdje sam tamo vidio. Idemo. Za sad mislim da vam je dobro. Ova moja prva epizoda. Odlučio sam snimati Minecraft jer kao što znate, gdje sam kramp napravio. No daj. Kao što znate, puno ovih youtubera, prva epizoda im baš Minecraft. Ovo će nam biti zaštita. Nećemo to. Hoću se malo bodigati. Ovako. Ćemo stići. Izgleda da nećemo stići, ali ajmo probati. Još šta ćemo sa hranom? Biće hrana problem, ali dobro. Ima brzaka po ugljen, ljudi. Evo ga. To će biti izgleda još malo pa kraj prve epizode. To je to. Malo kamena uzeti. Onako. Za život. Kako bi se rekao. Za mač, kramp. Tako te stvarčice. I nije mi ovdje sad uopće nije sigurno. Nisam tako nabildan. A šta nam se malo ljudi. Nisam nabildan, mislim po oružjima. I mislim po nečem drugome. I tu ćemo ići u zemlju kod nas. Tu ćemo doljeći. Ajmo si napraviti kameni. Onda si napraviti jehotu. Evo. Tu ćemo krenuti u zemlju. Ćemo malo probleme što se tiče ovoga. Ajmo onda ovako napraviti. Ako nećeš mrom, onda ću ovo napraviti silom. Ovako ću
stepenica. Možemo što napraviti prvu stepenicu. Ajmo ljudi, malo sam tih. Već je malo glasnije, idemo dalje ljudi. Opa, već je tu kamen. Što sam doliko neku špilju. Dolje moram preživjeti ovu noć. Smijem, imamo gore vrata. Nije meni zbog vrata. Nego ono, ne mogu baš ući direktno u špilju. Ovdje naša kuća. Gore s vrha. Ćemo staviti kamen. Idemo gore na vrh. Vidi što sam napravio od kućice. Pijesak. Ovo ne treba. Opa, evo pada mrak. Nećemo vam širam na gore. Ovako ljudi. Youtuberi i ljudi. Kako ja smo ovo zove? A nismo mi svi ljudi, mi smo neki djeca. Tako? Tako je. Dobro. Ljudi. Ovo majstora. Znam da pustimo najviše iz zombija tih majstora. Ja da uzmem ono zlatno odijelo. Idemo ljudi mi dolje. Idemo ljudi dolje. U našu donju bazu i tamo ćemo ovu noć morati preživjeti. Samo malo. Ne znam ovo, ali se neko dolje stvorio. Stvorio. Sam istražio što je uopće ono dolje. Sad ću mi. To je jako dugo koje je to samo bilo. Ja sad ću nekog. O. Mislim da čujem nekog majstora. Evo vidi. Ovo je ta špilja. Mislim da baš ne vidite vi dobro. Evo sad sam vam odvraćao, sad mislim da vidite. Malo se potiče na planu. Da ne moramo stavit ću se negdje vodu za bunar. Ko bunar? Najmo prije ovaj potrošak nam drvene. Mislim da se za sad bar sviđa moj kanal. Samo malo ljudi. Koliko snimam? A 14 minuta, ma dobro. Ne. 20 minuta sam stisnuo. Snimat ću sa 14 pa do 20 godina. Evo, 14, znači, da, budem još malo snimat. Pa ću ono ostaviti. Pa ćemo onda drugi put dalje još evo. Tako da, za ovu epizodu, mislim da je prva epizoda preživljavanja čisto dobro odrađena. Imamo svoju špilju. Ako se nadam kad sam imao Hunger Games prvi put, bit će Hunger Games na mom kanalu.
Onda sam ja, ali neću još odmah, onda sam ja se tak sakrio jednu špilju i nisu me mogli naći. I onda kad je zadnji, to neki drugačiji Hunger Games ne pravi, i onda kad su me, možete kopati i tako, i onda kad nisu me mogli naći, onda je došao jedan čovjek i razvalio cijelu špilju s TNT-em. Tak da, našao me onda jedva. I evo, gore sigurno neko išao i provaliti, 100% da gore neko išao provaliti moju kuću. Ne usudim se ići gore. Mislim, stavio sam kaktuse, da me ne mogu izvanredno onako sam provaliti. Možda prvo to proći. I onda mi se ovdje stvori Enderman. Joj, sam ja. Glup ljudi. Proste. Tu se može stvoriti ovak tu, ali on mrzi, on ne može biti u vodi. On za one koji to ne znaju, ono činjenica. Enderman ne može biti u vodi. Ne, ne. Šta mislite ljudi, je li ovo dobro za početak? Što sam napravio, pišite u komentare. U komentare bacite, je li ovo dobro za početak? Po meni jest. Što sam napravio sve. Ali dobro, meni je ovo čist dosta. Vani lijepo sunce sija, čisto lijepi dan. Evo, to je bilo ljudi ipak to. Što se tiče ove epizode. Ljudi, hvala što ste gledali i ovaj video. Lajkajte me i subscribe-ajte me. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, stavite like, jer trebaju mi lajkovi. I ako želite da nastavim snimati Minecraft, ubacite like. Ljudi, hvala što ste gledali i ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav i bok!